با نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم هموطنان گرامی، پدران، مادران، برادران، خواهران ارجمند. سرول در این روزهای پربرکت و پرفیض، روزهای عید ماه شریف رمضان، یکایک شما هموطنان گرامی را، خصوصا پدر و مادر و همه اون نفرانی که امروز در تاجیکستان رنج میبرند و مظلوم قرار گرفتند، یکایک اونها را به این روزهای فرخنده تبریک مبارکباد میگویم و از درگاه خداوند متعال برای این مردم مظلوم و رنج کشیده آزادی، سربلندی آرزومندم. در ضمن برای تمام ملت تاجیک، مردم تاجیک، از همه بیشتر آزادی، بیداری، ننگ و ناموس، شرف و عزت خواهانم. امروز که ما اینجا مهاجرین در کشور لهستان گرد هم جمع آمدیم تا نشان بدهیم که ما ملت تاجیک، مردم تاجیک، هر کجایی که هستیم می توانیم گرد هم جمع بشویم و برای بلند برداشتن آبروی کشور و ملت و مردممان تلاش و کوشش نماییم. امروز مهاجرین در کشور لهستان خب گرد هم جمع آمدن تا با هم گفتنی های داشته باشند، درد و رنج یکدیگر را گوش کنند، با هم درد دل کنند و برای آینده کشور و ساختن ملت پیشرفته خب با هم گفتنی های داشته باشند و در ضمن این عید شریف رمضان را با هم در یک جایگی جشن بگیرند و برنامه فرهنگی هم در نظر دارند که خب برای خردسالان که امروز از وطن دور هستند و اکثر آنها یاد وطن دارند، میخواهند که در نزد خویش و توار، در نزد پدر و مادر، در نزد اقربای خود باشند و با مردم خود این عیدها را جشن بگیرند. ما هم به این خاطر این را در نظر گرفته تلاش کردیم که این مردم مهاجر و رنج کشیده را تا حد می توانیم گرد هم جمع بیاوریم و برای اونها یک خرسندی در نظر بگیریم. در آخر بار دیگر عید رمضان را برای یکایک ملت تاجیک تبریک میگویم و از خداوند متعال میخواهم که هر چه زودتر این ملت به یک پیروزی، به یک آزادی و بیداری برسد و مردم تاجیک سرجم این جشنهای خود را در داخل کشور با خوشی و خرسندی گرد هم برگزار نمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Jak się pani się nazywa? Nazywam się Ewa. Pani Ania. Ania. Pani mogłaby powiedzieć, jak się czuje na taką jakby zebranie muzułmany albo tadżyki? Dla nas to jest bardzo interesujące, nowe doświadczenie kulturowe. Jest nam bardzo miło, że zostałyśmy zaproszone do tak przyjemnego miejsca i tak sympatycznych ludzi. Wcale nie czujemy się tu obco, tylko Tak? domowo, bardzo domowo. A jak pani zapoznała się z tadżykami? Dzieci Tadżyków chodzą do nas do szkoły. My jesteśmy ze szkoły na Pradze Warszawskiej i matka dzieci naszych szkolnych zaprosiła nas na dzisiaj, na uroczystość. Tak samo, też w jednej szkole pracujemy. A, no to super. A jak się zachowują dzieci w szkole? Są bardzo grzeczne, nie sprawiają problemów. Nie ma problemu? Nie. Żadnych. Aha. No i jak pani myśli, to jest jakby dobrze, że jak muzułmanie tak się zebrają przy sobą, czy nie? Jakby to nie będzie też żaden problem dla kultury polskiej albo dla państwa? Dla nas nie, natomiast dla niektórych Polaków może to być problem, bo są różni ludzie na świecie. Polacy są różni. No tak, rozumiem. Są i tolerancyjni, ale są i tacy, którym to będzie przeszkadzało. Ja tylko tyle chciałam. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
Sarę poznałam przez Fundację Chlebem i Solą i bardzo pokochałam Sarę. Potem poznałam Ibrama, jej syna, i męża i zobaczyłam, że to jest piękna i dobra rodzina. No i teraz tak kocham przez Sarę wszystkich Tadżyków, bo to na pewno są piękni i dobrzy ludzie. A o świętach? Czyli nie macie jakiś problem z te świętach, tak? Czyli o nas i o muzułmany. No to jest inna religia i też pomału poznajemy zwyczaje. Sara nam opowiada, ale też Sara poznaje naszą kulturę. Też była u nas na świętach i patrzyła, jak my obchodzimy święta i teraz nas zaprosiła. No i tak poznajemy się. A podobało wam się? Święta, wasze święta, czy nam się podobają? Bardzo jest sympatycznie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Życzenia macie dla Tadżyków, możecie powiedzieć. No, ja życzę wszystkiego najlepszego, żebyście mogli wrócić do siebie, do Tadżykistanu, bo wiem, że to cierpicie i bardzo tęsknicie za Tadżykistanem, za swoją ziemią, za swoją rodziną, za wszystkim. Także życzę wam, żebyście mogli wrócić, ale jeśli nie możecie wrócić, to żebyście w Polsce zostali. I nie jechali do Szwecji, do Turcji, tylko byli w Polsce. Bardzo dziękuję. Bo bardzo jesteście mili, a Sara jest bardzo dobra uczennica, świetnie się uczy polskiego, a bardzo chce się nauczyć polskiego. Także bardzo fajnie. Rzeczy, które przynaleźliście dla dzieci, dziękujemy bardzo. Oj, dziękuję, no nie ma... Dziękujemy bardzo. I dzieci też bardzo miło dla dzieci. Bardzo dziękujemy. No ja dziękuję za zaproszenie, bo jestem pierwszy raz na świętowaniu końca Ramadanu. Nasza Kuba chyba nie udała kadanko.